Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga ko igihe kigeze ngo inkingo n'ibindi bikoresho byo kwa muganga bikorerwe muri Afrika mu nyungu z'abatuye umugabane kimwe n'abafatanyabikorwa bawo. Umukuru w'igihugu yabitangaje nyuma yaho ikigo kabuhariwe mu gukora inkingo cyo mu Budage BioNTech gishimangiye ku mugaragaro ubushake gifite bwo gutangira gukorera inkingo mu bihugu by'u Rwanda na Senegal. Divin Wayo mu nkuru irambuye. Kuva kwa kane w'iki cyumweru Perezida wa Repubulika Paul Kagame aribereye mu Budage aho yitabiriye inama y'ihuriro mpuzamahanga rigamije ishoramari ku mugabane wa Afurika G20 Compact with Africa. By'umwihariko kuri uyu wa gatanu umukuru w'igihugu yagiranye ibiganiro na Perezida wa Senegal Macky Sall, Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen, Perezida wa Banki y'Uburayi ishinzwe ishoramari Werner Hoyer ndetse n'umuyobozi mukuru w'ikigo BioNTech Professor Dr. Ould Sahin. Perezida Paul Kagame yashimiye ubuyobozi bw'ikigo BioNTech gisanzwe gikora inkingo zirimo n'urwa COVID-19 rwitwa Pfizer kubw'umuhate bufite mu kwihutisha gahunda yo gukorera inkingo muri Afurika. First end-to-end production of mRNA vaccines is possible in Africa. Icyambere nuko gukora inkingo mu buryo bwuzuye hakoreshejwe ikoranabuhanga rya mRNA bishoboka muri Afurika. Turashimira ubwo buhanga bwo guhanga ibishya bukorwa na BioNTech ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Ibi birasaba ko benshi babigiramo uruhare kugira ngo hakorwe imiti n'ibikoresho byo kwa muganga bikeneye muri Afurika mu myaka iri imbere. Icya kabiri ni uko ubufatanye busanzwe buhari kugira ngo ibijye mu bikorwa. Kuri aya meza y'ibiganiro dufite umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Banki y'Uburayi ishinzwe ishoramari, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima n'ikigo nyafurika cyo kurwanya ibyorezo. Indi miryango nka Mastercard Foundation na IFC nayo ikomeje gutanga umusanzu w'ingirakamaro. Other organizations such as the Mastercard Foundation and the International Finance Corporation are also making critical contributions. Mu itangazo rihuriweho n'impande zose zitabiriye ibi biganiro, umuyobozi mukuru wa BioNTech Professor Dr. Ould Sahin ari nawe washinze icyo kigo yavuze ko intego yabo ari ugukorera inkingo muri Afurika hakanubaka ubushobozi buhamye kandi burambye bwo kuzihakorera mu rwego rwo guteza imbere serivisi z'ubuvuzi kuri uyu mugabane. Ikigo BioNTech kivuga kandi ko kigeze kure inyigo iganisha ku gukorera inkingo mu bihugu by'u Rwanda na Senegal gihereye ku bushakashatsi n'ubundi cyari cyaratangiye ku nkingo za malaria n'igituntu. Perezida Paul Kagame akaba yijeje ubufatanye ikigo BioNTech n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo icyo kigo kizaba kije gutanga ibisubizo mu rwego rw'ubuvuzi ku mugabane wa Afurika kigere ku ntego. Africa works best when Africa works together. Afurika igera ku musaruro ufatika ikoreye hamwe. Ni ngombwa ko iyi gahunda yubakira ku ngamba zihuriweho ku rwego rw'umugabane, ibyo bigakorwa binyuze mu muryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya ibyorezo Africa CDC. Ndabizeza ko u Rwanda, Senegal n'abandi bafatanyabikorwa, Afurika y'Epfo, natwe twese muri Afurika tuzakorana bya hafi kugira ngo iki kigo kigere ku ntego. Ntabwo twakomeza gukora nk'ibisanzwe kandi ndashimira ubushake mwese muri hano mufite. Ndasaba ko ari nawo musingi twakubakiraho tugana imbere. And this is the basis upon which I suggest we move forward. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Perezida Kagame yashimangiye ko iki ari igihe cy'umunezero, ashimira Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe bw'Uburayi n'abandi bafatanyabikorwa bahaye agaciro ubushobozi Afurika yifitemo bigatuma nayo iba umufatanyabikorwa w'ingenzi muri iyi gahunda. Mu bihugu by'u Rwanda na Senegal ahazaba hakorerwa inkingo kuri uyu mugabane wa Afurika ni naho hazaba hari ibigo by'inkingo by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS cyangwa se WHO ku mugabane wa Afurika. Kugeza ubu 99% y'inkingo zikoreshwa muri Afurika zituruka hanze y'uyu mugabane. Divin Wayo, Radio Rwanda i Kigali. Arakoze cyane Divin Wayo. Tukiri kuri iyo ngingo ijyanye no gukorera inkingo by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda, Minisitiri w'Ubuzima Dr. Daniel Ngamije avuga ko iki ari igisubizo ku kibazo gishobora kugaragara mu kubura inkingo. Hagiye kuba ugutanga no gukwirakwiza ubumenyi ngiro mu mikorere y'urukingo rwa COVID mu bihugu byacu, igihugu cyacu n'igihugu cya Senegal, kugira ngo izo nkingo zibashe gukorerwa muri ibyo bihugu. Ntabwo gusa hazanakorwa urukingo rwa COVID-19 ahubwo ubushakashatsi buzatuma hanakorwa n'izindi nkingo ndetse cyane nk'urukingo rwa turinda malaria n'igituntu mu minsi iri imbere.
ubushakashatsi bukaba bwanozwa kugira ngo n'izo nkingo zibe zabasha kuhakorerwa. Ikindi umuntu yavuga nuko ni amahirwe tuba twungutse mu gukora ibintu bijyanye n'inkingo muri rusange, ariko n'indi miti yifashishwa cyane cyane mu kurwanya indwara nk'iya kanseri, kuko ubwo bumenyi BioNTech iremera kuba yabutanga ndetse n'ibisabwa byose kugira ngo bibashe gukorerwa mu gihugu cyacu. Ni intambwe rero ishimishije kuko biradufasha kubona igisubizo kirambye kwiboneka y'inkingo mu kurwanya indwara ya COVID, ariko ndetse n'izindi nkingo zishobora gukenera mu guhangana n'ibibazo by'ubuzima bitandukanye n'ibindi byorezo, kuko iyi tekinoloji ikora inkingo hifashishijwe mRNA ni uburyo butari busanzwe bukoreshwa, ni uburyo bushyashya kandi bufite ukuntu kwifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye cyangwa se imiti itandukanye n'izindi nkingo. Twumva rero ni intambwe ishimishije igihugu cyacu giteye, kuko aya mahirwe azatuma hiyongera ubushakashatsi mu gihugu cyacu ku bijyanye n'inkingo muri rusange, ndetse no gukurikirana indwara z'ibyorezo zitandukanye dukunze kubona ku mugabane wa Afurika ndetse no mu bindi bihugu byinshi ku isi. Uwo ni Minisitiri w'Ubuzima Dr Daniel Ngamije.